والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبليان كينيا كإسلاما براتوتا كينيا شيكان كينيا هاوان كينيا بوتي كينيا أتيكا دافا قدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا سلامتا نجلا دي بستني شيخ أبرابنا. إيجا سلامتا نجلا دي بستني دامس شيخ خينيا شيخ مسراج أقسم شيخ تاجو. إيجا جل كبر رأي قللي أستي isiniif dhaamamuun jiru warra bu'aa irraa buufatee bagaan dhageeffadhe bagaan baradhe ganaas niin baradhaa warra jiru rabbi isinaa godhe. Amiin. Ijoollee teenyaa meeqattaa guyyaan irraa guyyaa jabaadha. Guyyaa walitti taphannuu miti. Guyyaa nuti gartee walitti tattaphannee isin kanaan bareechinee sa'aa teessan balleessinee yeroo nama meeqaa balleessinee isin qisaasnuu miti jechuudha. Isiniin kuni haadha abbaa dhabdaniiti eeysuma dhabdanii ooyiruu teessan dhabdanii obboleeyyan keessan ka dhiiraa ka dhalaadhaa haan isin duuba fuudhee ijoollee teenya waan jabduu takkaan haasa'u deema nama qalbii na duraa bobbaasu rabbi isin hin godhin. Amiin. Dhaamsin hafne du'aayinis hin hafne anis an cuftii ida'aa galaanaatii jaan maaliif jennaan mana boronsaa itti dhabdaniiti hiriyaan teessan tamaarii barachaa haan naggadaa haan dalagachaa haan biyya alaa deemaa akka tila tokko jiraa jechuudha. Nuti har'aa yoo yeroo teessan amata takka isin duraa balleessine yoo baatii takka isin duraa balleessine torbaana isin duraa balleessine guyyaa sa'aa daqiiqaa yoon isin duraa balleessee fuulduree rabbiittiin gaafatamaa jechuudha. Waan dila takka laaluu qabnaa ummata tokko kakaayoon qabne nama waan baratuuf hin beeyne akkuma sheekkanna dura ja'an sanitti maaliifin qaraa yeroo takka takka sheeyxaanaatu sitti hasaasa. Darasdichi hoggaa hamileen isaa gabaabbattee ganduma qaariyaa hifata. Ganduma qaariyaatti ichi deemuun xiqala tokko itti fidatte annama tokkorra dhaabbadhee naasa'u. Ganduma qaariyaa kana madabaa gubbaa taa'ee takkaa booroo gubbaa taa'ee nyaata eeggachaa ooluu kana dadhabne kana sitti hasaasti. Alaamaan si himuu jira akka nama tokko kasi dura majliisa keessa ture akka nama tokko kaisin dura jarrabee nama hedduudha namni nu wajji eegale akkanumatti meechilaan zawwaaqiina sheeyni juusan namni nu wajji eegale tokko lamaa miti. Kaan mee maadduma kitaabaa laali usulli nama 300 400 buluqa seennaan 200 riyaada seennaan 150 tajriida seennaan 100 tafsiira seennaan 50 bukaarii seennaan 30 20 10 akkanuma gaddeema majliisa biroo kuteen se'in hin gunne bakka biraatis hin jiru silaa jiraate
ichitti heddummachuu qaba. Obboleeyyan keenya sheekan dhaamsa dila tokko godhan. Namni zawwaaqni namni akkanumatti halawalaw lubbuudhaaf daawaa nama godhala. Haasa'u lubbuun isin keessatti haasa'u san namni hanguma bar bishaan kitti liqicatee sagaraa seenutti daawaa guddoo godhee akka deebi'u ni beeytanii. Namni uggaa gachiise daawaa fi godha. Yoo jarjarfatte akkuma nama jarjarfatee taata. Namni akka nama waa xiqqoo ta'uu barbaadu gandaa wajjin rafu. Rabbi isinitti haa qabu. Amiin. Sa'a gandi rafu raftee yeroo gandi dammaqu dammeeytee yeroo gandi TV ilaalu yeroo namni silkii ilaalu yeroo namni TikTok laaku yeroo namni barca bocol laaku bakka namni dhaabbatu hunda sii dhaabbata. Obboleessa kiyya nama biraani taata hin taatu. Nama rakhisha nama lakkoo isan qabne kan barbaadamne jaartii sheemaa marra wujuuzan sanuma ta'a jechuudha. Takkaa nama booda gandaa azaa godhu. Uumaa rabbii taatee jiraachuun si dhibu. Uumaa rabbii dhalachumaan taata. Ijoollee teenya rabbii isin haa galchu. Amiin. Ayyadu rabbii isin haa godhu. Amiin. Ulamaan islaamaa akka jedhan Haatimul Asammii waa afurii namaa himaa. Jireenya du'aa si hima. Dhibeeytan obboleessa keenya hagaafa duraa adoo bulu kan wajji qara'u jiru alfiyaas wuyuuxii adoo qara'u jiru arra qabame boru kute. Dhibeeytan addunyaan geeysee fiiti laa adoo maaddaan jala taa'een wajji qara'u jiru adoo na gaafatu darasaa fi kana beeyti. Mbey duutitti dhufi jennaan arra qabame borummaan ummatu mucaan dartara majliisa keenya kanatti nama awwaallanne abbaan jimmarraa dhufee harka keenyaan dhiqannee mucaa dardaraan awwaallanne jalqaba buluqa kanaa as jira buluqni arra bu'e meeqaatu eegaluu dhabuun dhabe meeqaatu ka'ee gale akkuma reefu sheeyni jeesanitti karaa dhaabuudhaan akkanumatti oofe. Arra ni'imaa rabbii irraa waan guddaa keessa jirra. Yaa ijoollee teenyaa waan isinitti hasaasu saniin isinirraa dhiquu fara. Du'aayin sheemaan marra'uu fi du'aayi eeysumni reefu godhe san bira hin dabarre. Du'aayi sheekan keenya na dura godhan san bira hin dabarre. Ani wanni niin isinitti haasa'uu fadhe daawaa lubbuun namaa bargaa namni hundi hoggaa makiinaa seente if tuffatta akkanatti lubbuun namatti hasaasuu san jalaaditi. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدار بين الحفر. نمني غارة الخروس داتو زلالة من لياغي سجراتا إن صداتين درسي أتي أرى الرجل تدنا قابتو كشيخ آدم طولا الرتول رب رحمة أقوله آمين. درسي أتي أرى قراو الرجل تدنا بلوخا أرى أتي قبوس تخانا قابتو كو شيخ آمو تريم مادة في الرتول إذن تفدين watar gaafa qara'u gaafa ganda qaariyaa jiru san watarummaan qaariyaa isaa ture la ahmadiin ture sheekh aadamiis aadamiin ture sheekh jamaaliis jamaalumaan ganda qaariyaa ture gandi qaariyaa keessatti hin beeku sheekha ganaa ta'uu kana niyuu daddarbuun mala isaan dhiisi atuu if keessatti hin beektu ifin tuffatin hamilee jabdu nama hamilee dheertuu qabu sani namni booda barbaadamuu taa'u namni qilleeysi walaawwalu irra rakisha namaa tahaa nama qilleeysi isa walaawwalu rabbi isin hin godhin amiin dullee teenya rabbi isin hin godhin amiin rabbi isin hin godhin amiin
biqadri himmatika hanguma hamilee teetiitiini tasilu ila muraadika meja biqadri himmatika tasilu ila muraadika la namni hamilee wal dhaba asona mangaleen asoo jira la mee mana azmaa dhaqa arra doktoraa dhalate arra sheekhaa dhalate arra muftii dhalate shifeeraa dhalate ni jira wanni kana yeroon dhalootaa namni yeroo dhalootaatiin waliin dhabu feetu kamisa dhaladhu feetu arbaa dhaladhu feetu sabti dhaladhu feetu jumaa dhaladhu dhaloota keessan namni waliin dhabu feetu gara dhiyaatii baa kaabaa kibbaa ji'a hundaa dhaladhu abbaan laafaan tokko fadhu si haa dhalu kanaa miti namni wanni wal dhabuun namni wanni inni wal dhabuun akka yeroo isaa godheeni wal dhabe isinitti nasaasin lubbuun hamilee kun rajulan rijluhu fi thara wa hammuhu inda surayya wa maftaraka annaasu illaa fil himam turidiina إدراك المعالي رخيصة ولا بد من مشاهد من إبر النهل صدركا ولانتم صدركا بدو رخيشة أركتو يادا يادين ديما چوداف خنسني سكنين را لا بد يا مقالاين بتدججون كيتزني ملا أبدا نمت جباسسن إكتت اللي دادو نمني سي إكي اللي دادو كنين ميتما deemi sibira gahee jechuudha. Turiidiina idraaka al-macaalii rakiisaa. Shee Maamad Amiin Garroo kana jaabar sharii muslim kookab mujallada 26 kana keessatti. Turiidiina idraaka al-macaalii rakiisaa. Sadarkaa olaantummaa rakishatti harkachuu feeta. Walaa budda min mashahadi min ibrin nahli. Munneen kan isaa sibbahurraa hafichin jiru jedhe qaalomina gahuudhaaf kannisni siqiniinuu qabaa kannisni siqiniinuu qaba gizeen juu jecha wannaati isiniinuma galaa miidhe rabbiin waa galchu amiin rabbiin waa galchu amiin ijoollee teenya rabbi isin haa galchu amiin nama na caalu da'awaa guyyaa saniin na fayyade jiru feetu na biraa deemii qara'i feetu cidhaqi nama da'awaa guyyaa saniin na fayyadee immaa du'a immaa jiru hanga kana qofa irratti nama deeffatee ilmii baase rabbii isin haa godhu amiin hin shakkin ifin tuffatin isaan qubadha hin ji'in haasawa bar lubbuu namaa kana keessa ture yaa ijoollee teenyaa namni tuffatu bakka hin gahu mitiin annamlatu tukarriru sucuuda alfa marra yoo kitaabni taraata kasii galuu dhabee lama dasiif gala lama galuu didu afuris akkasumatti oofi dhaaba kana mitiin hoggaa oloo irra ol deemtu yoo asi kufte taraa kuma takka hanga deemtutti abadan irrumaan deebituu jaallaa akkasitti ijoollee teenyaa nama iffayyadee addunyaa tana fayyade rabbi isin haa godhu amiin rabbi isin haa godhu amiin imaamu shaafiin ni gaafatame dila ilmiidhaa kana maaliin akka bartee waa lamaan naa galee wanni lameen maali jiraadhu garaan kiyya taakuu takka du'u gandii na awwaalaa laadii tiyyan dhabuu nama akkamte aalima addunyaa tanaaf aduu ibsi salaata keessa jira soomana keessa jira sadaqaa keessa jira waanuma jarra takka keessa ta imaamu shaafiin hin jirre jira eega du'ellee darasoota isaa ilmii qaraasise jira manaamaan jechu darastichi isaa waa'ee masaalaan faraayidaa dhibdee manaamaan darastichi isaa sheeka gaafatee sheeyni
ilmii san deebisee jechuudha. Obboleeyyan keenya nama qilleensaa bade qilleensi saayibarraa si buubbisu hazaawiyyaa keessa gizee galte si buubbisu siin gargaaru qilleensi abbaa keetirraa si buubbisu sii gargaaruu dhabuun mala abbaan kee waan ati keessa jirtu kanan beeku abbaan kiyya narratti haa arkuu gandi qaariyaa narratti haa arkuu saayibni kiyya ka gandaa narratti haa arkuu yoo jette bakka hin geessu mee nama tokko ka qilleensi gargaareef jiru qilleensi siin gargaaru waggaa galte waan hin taane si buubbisa ammuma waggaa zaawiyyaa galte qilleensi kanuma siin gargaarre takka harruma akkatti olteeti gizee zaawiyyaa teeti galte saanaa dhufanii si biraa fuudhanii qaariyaa laalladhu siin jaan qilleensi siin gargaaru qilleensummaan haala addunyaatu jechuu fadheeti hin dadhabin qaariyaan si ari'uu hin dadhabin qilleensa saayibarraa sitti as buubbisu kana ati yoonii fi kaayoo qabaattee wanni takka waa sin gootu nama bilchaataa nama booda barbaadamu nama aalama fayyadu nama san taataa jechuudha akkanumatti nama kana jalaas numa deemu kana jalaas qilleensummaan akkanatti olii gaxoof kana hunda jala yoo deemtee nama biraan taatu namuma akkasii taata obboleeyyan keenyaa namiif jijjiiree aalama jijjiire rabbi nu haa godhu amiin jajjabaadhaa baarakallaahu fiikum nama addunyaa tana jijjiire rabbi isin haa godhu amiin hedduu laffaatan ni laffaatan ijoolleen tunii warri maaddaa buluqaa baatii lamaa oli kalaffa'u jiran jahatanii jabduu godhuu keessa turanii jechuudha. Kitaaba isaanii dhabanii baatii lamaa dura akka waan kitaaba dhabanii ittiin beekan keessaa namni hangi tokko garuu hagalata namaa galchu anaa miti. Namuu qadirii lafee qabaa miti. Namuu qadirii lafee qabaa rabbi hagalata sii galchu laffaatii teessanillee itti booni itti gammadi. Kitaabaan rabbi si haa jijjiiru. Amiin. Rabbi kitaabaan isin haa jijjiiru. Amiin. Rabbi kitaabaan isin haa jijjiiru. Amiin. Nama aalama kana fayyade rabbi isin haa godhu. Amiin. Nama addunyaa tana fayyade rabbi isin haa godhu. Amiin. Hedduu laffaatan ni laffaatan haawwaniis ibidda jalatti qaqamanii halkan edaa hirriiba dhabanii laffaanii aduu waan takka rabbumaa jecha yoo taate malee aduu mindaa tokko irratti fudhanne aduu qarshii takka irratti fudhanne isinuma kana bareechuudhaaf ji'a hundarraa dhufanii akkanatti isin bareechanii addunyaa akhiraa isaanii rabbi haa toluuf. Amiin. Ka ilmoo dhabe rabbi ilmaan haa kennu. Amiin. Ka abbaan isaa irraa dhukkubu nama abbaa kiyyaa dhukkubaa abaduu keenyaa dhukkubaa namni hundinuu dhibdee takka takka ka himatee ture rabbi isaan hunda rabbi haa wallaalu. Amiin. Rabbi namuutu bakka isa dhukkubdu hunda rabbi haa wallaalu. Amiin. Hajaa teenya hunda rabbi nu haa baasu. Amiin. Hedduudha namni nu laffa'ee sadarkaa tana laaftuu irratti hin geenye. Haadha abbaa kiyya hawaan isaanillee rabbi jannataa haa kennuuf. Amiin. Jannataa rabbi haa qananiisu. Amiin. Jannataa rabbi haa qananiisu. Amiin. Haadha abbaa keeysin dura addunyaa irraa deeme jannataa rabbi haa qananiisu. Amiin. Jannatul firdoosi rabbi haa qananiisu. Amiin. Haa qabu rabbi umrii isin haa dheereessu. Amiin. Nama isin jaalattan rabbi isin haa agarsiisu. Amiin. nama isin feetan ka waggaa gandaa yaatan noolii isin gargaarullee rabbi isin agarsiisu. Amiin. Nama waggaa isin ganda dheeytan
darasdicha tokko dhufe jee isin bira dhufu isa sanillee rabbii isin haa milkeessu rabbii isin haa milkeessu muraada rabbii isin haa guutu addunyaa akhiraa teessa rabbii isin haa tolu akka laffaatanitti maallaqaanis ni laffaatan waa hundaan laffaatan nama hunda akka laffeetti abbootii mana kana abbaa bakrii irraa kaasee horee ganda kana ta'ilaa ammaan tanii waa'ee qubsuma gartee majlisa kanaatiif halkanii guyyaa laffa'u jirtullee rabbi addunyaa akhiraa isaanii rabbi haa tolu addunyaa akhiraa isaanii rabbi haa tolu nama diin keessa nu bira dhaabbate hunda qaariyoota keenya ka guyyaa tokko bishaan nu qabellee rabbi addunyaa akhiraa rabbi haa tolu gufuu gufaata rabbi isinirraa haa qabu rabbi bakkaan isin haa qabu nama aalama fayyadu rabbi isin haa godhu nama aalama fayyadu rabbi isin haa godhu nama addunyaa fayyadu rabbi isin haa godhu nama addunyaa tana fayyadu rabbi isin haa godhu saadhaatu gaanu duraa deeme silaa dhaamse hedduu walii dhaamna obboleeyyan keenya dhaamse silaa hedduudhaa jira hanganuma nuu guddifadhaadha nama hanga kanaan jijjiirramee kitaaba baasu nuti har'aan tanaa isin qisaasuun feenu namni nu bira baduun feenu namni nu biratti jijjiiree addunyaa jijjiiruudha kan feenu nama nu biratti jijjiirramee aalama kana jijjiiru rabbi isin haa godhu rabbi isin haa godhu waan barbaadan hunda rabbi isin haa godhu jiruu teessa rabbi isin haa tolchu rabbi gartee ilmii tanaaf isin haa deebi'u rabbi waan addaan nu baasu nu taasisi haa Allah nasriif karaa baasu najaa nu haa baasu